šumarku skrivenom medvjeda je malih dom, oni čak i lete. Pogledajte, neki ljudi okrutni, opasni ko zmaj, slistili bi taj pravi mali raj, no neće Bog me moći jer mali medvjedi će doći ko jedan, borit će se svi i šumu spasiti. Ako voliš planinu, rijeku i cvijet, primit ćete odmah u svoj šumski svijet. Ti čudesni maleni leteći medvjedi. I pazite, bez suvišnih rizika ne želimo nezgode. Ej, bukvane, ja imam prvi pravo proći. Kaj imaš? A sad jedan po jedan letenje unatrag. Jaj, bljah. Prepuštam ove djetinjarije mlađima. Mene brišli, Platone. Pa nisi bio baš tako loš, Grgure. Adam, Smucalo diskvalificiran zbog gužve u zračnom prostoru. Kaj kat? Ej, što misliš, za Lasicu je dobro, a? Nisi loš, ali tek dolazi ono najteže. Ne baš brige, sve sam uvježbao. A sad nadmetanje u vještini, tko će bolje do cvijepa izleta. Uspjela si od prve, Tina! Rekao sam ti da potkačiš tu lastu. Bila je prebrza za mene. Sad je moram ja pobjediti. Evo. Jupi, bravo, Dado, bravo! Kvak! Promašio si, Vilko. Spust mu je bio dobar. Tehnika si je dobra, Vilko. A ti, Nena? Nena. Ne možeš uvijek pobjediti. Bravo, Nena. Iduće godine, Nena, posljednji natjecatelj Smradoljub Smetlarević. Sad ih sredi, Smradac, pokaži te znaš! A čime ću ga ubrati? Uspio sam! Uspel je, jupi, Smradac! Žao mi je, treba ubrati cvijet i ostati u zraku. Diskvalificiran! Važno je sudjelovati, Smradac. A baš je dobro letio. Daj se ti, prestani prenemagati. Još ću ja tebe srediti u tvojoj igri. Tak je! Oni ne podnose poraz. Pa kao i uvijek. I kao i uvijek, pobjednici su opet Dado i Tina. Ma, fučka ti se. Janak znaš da si trebal pobedit. Daj, prekini smucalo, jasno? Ne podnosim ulisice. A i u tom ljudotinje lete. To su samo modeli, Plendavko. A buš ih mogel sredit? Bez brige, jesam li genij ili nisam? A je teško to vozit? Ma kakvi, to može svaka budala.
Mislim da bih čak i ti mogao. A, ti uvek veliš neka je lepo. Hvala. Ajde, čeka nas puno posla. Dado, pazi! Joj, Što je ovo? pojma nemam. Evo još jedan. Iznenađenje! Kako vam se sviđaju naši aviončići s daljinskim upravljanjem? Izazivam vas na dvoboj. Vi protiv njih i oni protiv vas. I nek bolji pobjede. Fučkamo mi na te tvoje igračke, baš nas briga. Što je? Bojite se da ćete izgubiti, a? E pa srešćete se s njima kata. Do sad je nebo bilo samo vaše. Ali sad je dosta toga. Te igračke su opasne. Idemo upozoriti ostale. Što je? Jeste li vi medvjedi ili kokoši? Ajde, letite! Idemo. To su modeli aviona koje su našli na smetištu. Bezopasne igračke, ali u smradoljubovim rukama. Izazvao nas je i na dvoboj. On se valjda još uvijek ljuti zbog poraza na natjecanju. Ne obazirite se. Sljedećih nekoliko dana držite se zemlje. Nema letenja. Smradac će brzo izgubiti zanimanje za njih. I onako je vrijeme berbe. Ima posla na zemlji. Samo neka pokušaju. Ja se bome neću sakriti. Ali nećeš dopustiti ni da te smradac izazove na neku ludost. Sad možete ići. I pazite se. Moramo biti oprezni. Kad bi ovakav avion u zaletu udario medvjedića, to bi... Jagode, malinice, borovnice, tek. Kupine, libizli, dosta je na sve. Uzmi, blizni, pojedi i ti. Čuvaj, drži, pazit ćemo svi. Jagode, malinice, brusnica, pun koš. Slatke su bobice, hoćemo i još. Dolje. Kaj, dečki, bojite se brašna? Nemoj gubiti vrijeme na njih. Hoću Tinu i Dan. Izađite, bebice, ja čekam. Moramo se razdvojiti. Odi do kraja polja i onda zafučkaj. Gdje su? Pojma nemam. Možda buše tunel. Hej, vidi, drži Dadu. Ne, bliže mi je Tina. Miči mi se s puta, smucalo. Kaj ti je, šefe, uopće nisam blizu tebe. A ne ti, tvoj avion, idiote. Au, iskači, padobran. Stani, koči! Wow. Ti, jedna smotan, jedna trapava gluperdo! Trapava gluperda. Nova fora. Napadati bespomoćne berače? Sramota! E, sad mi je dosta. Ako žele dvoboj,
Ima čega. Ne ona, ja. Ne, ja sam već odabrao natjecatelje. Tinu i Jasminu. Što? Dado, znam da si ti i Tina pobjedili, ali ja želim da mi ti budeš pri ruci ako stvari loše krenu. Smradoljub nije pošten igrač, znaš. Idi sad i reci mu da će dvoboj biti sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Za Tinu kužim, ali ona sporovozna Jasmina, ovo će biti luk i voda smuc. Lako ko krpice sa zeljem. A baš si siguran. Pa osigurat ću se, ovoga puta sudac neće biti Platon. Želim nekog nepristranog, konkretno Grgu. Plato neće imati ništa protiv. Vidimo se ujutro. Bićemo tamo. A zakaj Grga? Zato što ne vidi dalje od kljuna, a to nama paše. Kužiš? Dikobrazove bodlje. Da, jedva sam ih nabavio. Tak jasno. A kaj će ti? Mučni malo, stavimo bodlje pod krila aviona, medvjedić se približi i... Joj! To je grozno opasno, znaš? Koji hoćemo ti, praznoglavi šupljoglavče? Praznoglavi šupljoglavac. Nije loše. Priprema! Tražim da se ovim dvobojem ponište rezultati prošlog nadmetanja. Kako god ti želiš. Naučit ćemo te pameti, smradac. Čuvaj snagu, treba će ti. Prva točka, strelovit uzlet. Spremni? Oni da nas nauče pameti. O ne, bit će bolje u figurama. Druga točka je obavezne figure, teška dvostruka spirala plus slalom u parovima po dvoje. Ovo neće lako ići. Izjednačeno, svakoj ekipi po jedan bod. Ako ne pobjede u slalomu, gotovi smo. Gle, Smucalov avion leti bez veze. Okej, sad. Faul, oduzmite im bodove. Jasmina diskvalificirana. O, Smucalo je naletio na nju. Pa ako jest, ja nisam vidio. Pumpa ga tak šepe, sredil sam je. Pazi! I Smucalo je diskvalificiran. O, ti Smucalo jedna šuplja, prazna tikva bez mozga. Hej! Naprijed, Tina! U slalomu je izjednačeno. Smradoljub vodi sa 3-2. Sljedeća točka, usporedni let unatrag. Odustajete, klinke? Ne, a ti? Ovo je moja specijalnost. Start! Hajde, Tina! Bravo! Hajde! Tina! Protestiram! Njegov avion me je piknuo!
samo ti protestiraj, gospodična. Stavio je neke igle pod krila. Što sve neće izmisliti samo da bi pobjedila? Ne vidim nikakve igle, a ti časni suče. Ne vidim ništa. Ali bile su tu, znam da su bile, piknule su me. Zaista suče, sad ja protestiram. Ako ne može dokazati te neosnovane i uvredljive optužbe, ona treba biti kažnjena. Ja, nažalost, nemam izbora, Tina. Po pravilima moram ti svakako oduzeti jedan bod zbog sasvim neosnovanog prigovaranja. To plus bod koji je Smradac prije zaradio, ukupno 4:1. O ne, platit ćeš mi ono. Ej, mala, čuvaj živčeke. No, Tina, nije još sve izgubljeno. Posljednja točka nosi 4 boda. Smradac im je bodlje smjestio gdje treba, zato ga ja hvalim sve do neba. Drage naše bodlje, odmorite se sada. Evo vama hlada. Zdravo društvo, zabavljate se. Posljednja točka. Slobodnim stilom duga staza finale. 4 boda. Ajde, Tina. Ajde. Ja. Bravo, Tina! Bez greške, Tina. Čista 4, maksimum. Sad ti, Smradac. Juhaj, to šefe, uspjel si, ti si majstor! Bravo, Smradac, ovo je tvoj dan. Tak si bio dobar da me čist sram. Haha, nema šanse da ovaj put izvisim. A za ovu izvanredno vješto izvedenu izvedbu Smradoljub dobiva 3 od moguća 4 boda. Što? Pobio sam savršen! Ura, sudija! Ukupan rezultat: Smradac i Smucalo 7, Tina i Jasmina 5. Pobjednici Smradoljub i Smucalo. Juhaj, hej, Ova pobjeda ne dokazuje samo nadmoć lasica nad medvjedićima, nego i nadmoć ljudotinske tehnologije nad jednim moćima prirode. Živjele ljudotinje! Od sada ja i moji frendovi očekujemo od vas malo više respekta. Užite me. Bile ste izvrsne. Nitko to ne bi mogao bolje od vas. Ali izgubile smo. Samo zato što su varali Jasmina. No i to se jedno moralo dogoditi. Pobjeda, 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 la la la, pobjeda, 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 la la la, pobjeda. Ja, upamaj. Bode u mozak, upamaj. Imala sam pravo. Slinac je skinuo bode dok je avion bio u šumi. Aj. Lakše, malo, lakše. Hvala, Platon. Sliniša, je li sve to istina? Sve relativno. Protestiram, natjecanje je završeno. Žele nam tako podlo ukrasti našu poštenu pobjedu. Polako, Smradoljube. Tina nije lažljivica. Ako ona tvrdi da si stavio bodlje, onda je to istina. Idemo pogledati. Da vidimo. Predstava je završena, Smradac. Dokaz je ovdje. Dikobrazove bodlje. Vidi se na krilima gdje su bile zalijepljene.
Grgur ne vidi dalje od kljuna, ha? Čini se da nije baš tak čorav. Zaveži ti! A ti si jedan običan podli smutljivac. Mogli smo tak lepo pobediti vraga. Sve si ti pokvar... Lasicama se oduzima 5 bodova zbog varanja i nedostojnog ponašanja, što znači da je završni rezultat 5-4 za leteće medvjediće. Bolji smo! Ma da me smucek nije zagrlio, sve bi bilo u redu. Kaj mene gledaš? On je htjel sačuvat te bodlje. Ha? Kaj već treniraš za drugu godinu, šefe? Aha, al s pokretnim metama, kužiš? Pokretnim metama, šta mu je sad pa to? Nemam pojma. Osim ak ne misli tak! Ako ikad čujem jedno slovo o ovom danas, zavrnut ću vam vratove. Ja si ih ne bum spominjal, a ti? A što to? Ja sam već zaboravio. Šef zna biti opasan, al bar nije dosadan. Jagode, malinice, brusnica, pun koš. Slatke su bolobice, hoćemo ih još. Dado! Joško, gdje ste? Bog šampionke! Dobile ste medalje? Naravno! I odlučile smo ih podijeliti s vama, zato što ste nam pomagali. Joj. Slatke su. Izvrsne! Kad samo pomislim da su ih zamalo šmoci smradac smazali umjesto nas, još su mi slađe.